izongera gukora. Ubundi sauna yinjira mu umwe. Booking inakoze hoya. Ubundi sauna bayifunga na kadegena hoya. Ubundi nabana se nabana nabantu bazima. Sishaka kuvuga byinshi ndavuga ngo hoya nacyo nakoze ndacecetse. Ariko ni kuvuga muri rusange. Nabana se nose iriya ni content. Ngo gutana gutya iriya ni gushaka amafaranga. Iriya ni gushaka money. Kandi sauna uri kuvuga ni Nyarutarama ibaze na quartier uri kuvuga. Ibaze na quartier uri kuvuga iki Nyarutarama. Urukumva iriya quartier? Urukumva iriya quartier wowe Godfather. Nyarutarama kwazo urahazi wowe. Manzi uzi Nyarutarama wari kuvuga nabajanyaga Mbatsinda cyangwa bakavuga nabanyanaga hehe na hehe Nyamirambo Mukove nimba hehe sinzi nimba Kimisagara Zaganite yari ya munsi bari Nyarutarama hanyuma ugashira umuntu wa hejuru ukavuga ari n'abakobwa akinjira muri sauna kumi ni bwa mbere yinjiramo. Ngende rero kuri episode ya kabiri. Episode ya kabiri Godfather, ubundi mission ya Godfather ni kuvugurura ubutegetsi bw'u Rwanda. Yigeze kumamagara umunsi umwe yariri mu gitondo cya kabiri. Ambwira Prophet ko ufite ikimenyane se na bya politike ujya winjiramo. Ngenda mubwira nge na politike nya ninjiramo. Yariri question ya mbere. Question ya kabiri ugira Twitter. Ngamubwira nge na Twitter ngira. Na Twitter ngira ngewe na Twitter ngira. Na Twitter tunga ngewe na niyo nzagira. Ngo hoya. Uza ma password zawe amazina yawe nzagushire kuri Twitter. Ubanza umenyekane hanyuma duturuzi. Haumbira my friend. Ngewe Twitter sinjya nyikoresha. Icyo nicyo cyambere. Cyakabiri arukumwe ngo Prophet cunga umuntu wawe nango ndi cunga umuntu wanje kubera iki? Kubera ko adafcunga umuntu wawe. Aje kwanza acunga umuntu wawe ubesha wescroka abanyarwanda abakongomani n'abanyakenya. Ngendi ndi kwiregura. Ibyo ari kuvuga ngaberekana ama proof mukana mumenya. Mfite n'ibirego by'abantu. Mfite n'ama voice z'abakobwa ariko bashukisha amafaranga. Urukunyumva umukobwa kanganga uzi cyo bita iriya kintu reka mbereke message. Reka mbereke kumva. Urukumva reka mbereke ngo ndagushira hanze. Umukobwa ari kwandika njyana 88 sishaka kumushira hanze. Ngo ndagushira hanze nutama 300 akamana nimero de telefone ngo hohereza ngo fite ibimenyetso byose. Nimero irangira na 297 ngo fite ibimenyetso byose nutama 300 ndagushira hanze. Umunyabwenge babyita nguki? Umunyabwenge babyita nguki? Mukobwa umunyarwandakazi urukunyumva nutama 300 ndagushira hanze. Ngodagenda kwa Godfather Satan Father Bruno safi ngandike safi ngwino safi. Ikambere ibyo umukobwa yavuze ari abantu batumvishe nyuma muri kugenda ngaruka. Ngo fyoto hanyuma Godfather akakubwira ngo araguha 300 kugira ngo umubyire. Sawa nimba urategereza ko ngaruka kwa gatatu niyo ndaba ndi Kigali. Sawa
kubera amasaha ni kuvugira muri Kenya murategereza ko gatatu ngeri i Kigali ubwo nagira icyo urukumva umva ari ukuntu byarangiye ego reka mwitabe bivuganire kubera ngewe ari kubona ntazi bishatse kuvuga kugaragaza abanyarwanda ko ngewe ndumuwe sikro na muntu neskrose ahubwo wowe abantu weskrose turabafite nibyo mwagenda kamuvugana turabifite ndi gushaka umuntu wavuga ikintu cy'ingenzi kugira ngo mubyize ukuri nzamura ndashaka kwishura genda wishure ngewe ufite nimero yanje wishure ureke kuvuga ngo urashaka kwishura ndumba unilipe ulipe tu uyu minsi ni dilisolo kwishurana twishure dukomeze ribu nukuri kw'Imana umuntu wagurya nagakwiriye kuba muri societe ari gushira abantu ihungabana ari gusebya abantu agasebya umuryango ngoro wowe ndamuzi wowe Godfather ibyawe ndabizi nabwakobwa ufite hano muri Kigali wowe ukabesha kagakobwa kariya ndabizi mission yanyu ndayizi mfite proof y'abakobwa bagera ku 10 ufite ubwambure bwabo Godfather Bruno Safi kubera ninyi postinga hano live yanje right abayikupa ninyi postinga hano live yangu ireti begeya ndakuzi Godfather imigambi yawe ndayizi hanyuma aravuga ngo prophet ubu ni ngewe nawe nini mtakatifu wowe uziko wowe uri papa w'ibibi ngo debene yarasambanye na nimuwe ufite ngo n'umukobwa bita ngo shanga na nimuwe ufite umuntu umugore waratwite n'umuhanzi w'u Rwanda sibyo umugore aratwite nagari mu bihe byiza arangije gukora festival aruzuza arena ni fierté y'u Rwanda wowe mukongomani Godfather hanyuma uraje usebye umuryango wose uraje urasebye umuryango wose w'umuhanzi w'u Rwanda urazura musebeje vraiment uraje urasebeje abantu umuhanzi mukuru w'u Rwanda uramusebeje Godfather ngo duceceke ngo prophet afite amafaranga ngo nagari buvuge ngo numukapo ndavuga imana yamaye umunwa wo kuvuga iwacu turavuga unasikia we pumbafu we au nakili we pumbafu we ugafata Mutesi Jolly wowe impunzi y'umukongomani ugafata Mutesi Jolly uzi icyo bita Miss 2016 we 2016 waruriye wowe sorry hano ibugandi uri ndagira wescroka abana babandi ubabeshe Buraya abantu bacuruza mu za Turkey abantu bacuruza mu za Azi wowe Godfather business ukora wowe urabizi wowe mutapinge ndashaka abantu igihumbi hano sebye uyu mujinga uyu nguyu 2016 uzanu waruri ibugande Godfather na nicyongereza uzi kuvuga how you know more bro I speak English ubundi ngeso yanje sinya niyemera ko nzi kuvuga ururimi ariko we nakwigisha icyongereza wowe do you know me bro do you know me ntabwo nzi iga makuru menye wowe iga makuru imbere yo kwataka igihugu banzu ukigeho imbere yo kwataka igihugu banzu ukigeho 2016 waruri munzi Buganda umuntu yakaba Miss 2016 akarepresenta igihugu 2016 akarepresenta igihugu uzi kuba Miss 2016 kera ukuntu byari bivunanye ubu bishobora kubaho kera kuba Miss
ukuntu byari bivunanye. Uzi kutarya, gufata inda, kuhora mu marejime, ukajya kurepresenta igihugu mu mahanga. And then wowe igihogajuru venant de nulle part, aucune adresse, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas quelle est ta nationalité, on ne sait pas ta provenance ou de là où tu es venu. Messieurs, vous comprenez? Bruno, alors tu viens tout juste uraje muri société nyarwanda, uvuye mu kirere uraje, ukamusebya Miss Jolie. Ugafata amavokal ukamusebya, donc bland igahita igipfa, ugasebya projet ye kubwiye mpamvu ze. Iriya ni ubujiji stupid, kubera wari kubura umunyarwanda ukaba ukunda u Rwanda, ubure gusebya umuntu nga Miss Jolie cyangwa The Ben cyangwa abandi, wakagombaga gukavalinga nk'umupapa mukuru ukuntu bakwita, ukavuga ibintu byicaye, uri kunyumva, ukahagarara mu buryo bufatika, ukavuga ibintu biri positive bishobora kubaka societe nyarwanda, uri kunyumva, ukavuga ibintu bihagaze abanyarwanda bakagukunda. Ariko wowe space yawe yose ukora niyo gusebanya, gucuruza abakobwa, gusaba amavideo bambaye ubusa. Ibyo ni byawe bikuranga, my brother. Ibyo nibyo bintu bikuranga, ibyo nibyo bintu byawe. Ibintu wavuze ntabwo biri bumvane amafaranga, ndayafite. Ukuntu ubyira abantu, ndabafite abantu benshi ngo riya mukapo ko afite amafaranga menshi sha, ko njya mwamndikira najya nsubiza, birakureba. Ntago yazashira, nta nubwo ateganya gushira, nta nubwo iteganya gushira. Uziko abantu bose barangije we, hariko abantu uziko abantu bose bajeora, uziko abantu bose ubajeho ucuruza abakobwa. U Rwanda rukurebe neza, bajye bavuga ubundi igihugu ntago bagomba kukwita ko nzira Godfather. Bruno, uzotanga imyirondoro yawe, my brother, tanga imyirondoro. Na muntu utagira address mu buzima, buri muntu wese afite address. Nge naberetse passport zanjye, urukumva? Na passport za passport y'u Rwanda, passport y'abana banje, bana banje, umugoro wanje na passport yanje. Ye passport kongomani. Mbo mu Rwanda mu buryo bwemena amategeko. Urukumva? Abana banje n'abanyarwanda, wowe twereke ko abana n'abanyarwanda. Abana n'abanyakanada. Kumva? Yabana banje n'abanyarwanda. Urukumva? Nta kintu na kimwe kimbuza kuba umunyarwanda. Nta kintu kimbuza kuba umunyarwanda, ariko wowe kirakubuza. Njyewe Prophet Joshua sininjira muri politiki. Horuvuga ugashaka kunshira muri politiki, simba muri politiki. Amafaranga wanyate sinzaya guha, kintu cyose wakora ntago nzabikora. Urukunyumva? Ikintu cyose nubwo wataburura bapfuye nayo nzaguha. Ubukene burakwishe muri Canada, ufite amadeni n'amakredi, amacredit. Uzabanza uyishure mu buryo bwawe. Ntago ndi papa wawe, sindi mama wawe, nago nakubyaye, ndakwiyamye. Nuzongere no kunyinisha, nuzi wendiwe, nuzi imyaka yanje, nuzi icyo nkora n'icyo nakora, nuzi nimba ndi discipline cyangwa ndi indiscipline. Ntabwo ubizi. Ubundi si biki. Uri kwishura bari abakobwa bagende basebe. Aya masaha uri kugenda ndi kubona ama screenshot, ari umwe uvuye guha 50 kuri Momo, hari uwundi uvuye guha 10 kuri Momo. Ibyo uri kugenda uvuga kunyumva,
ari umukobwa washatse gukoresha akabyanga, ari umukobwa washatse gukoresha akabyanga kanga kwinjira mu byawe bita oxygene yabimbyiye yanje kwinjira mu byawe unabyumva. Umukobwa bita oxygene yanze kwinjira mu byawe, kunyumva, yanze kwinjira mu byawe, bashaka kumukoresha kugira ngo ibyawe bitrending. Urukunyumva, ndakuzi wowe aya masa uri kugenda uha amafaranga, ndifite ama screenshots zawe, ntuzongere kunyinisha n'umunsi n'umwe. Ibintu byose kanzi uri kuvuga mubwire abereke video, na video nimwe afite. Umubwire abereke ama video, na video nimwe afite, ngo na ma chat si bashobora no kuyihimba. Chat no si bashobora kuyihimba, biro shobora kubyira ati shande. Ikintu njya kubwira abakobwa b'u Rwanda, nje kubabwira ikintu kimwe, Imana irabakunda festival, kubera niyo ari kwemera ko iyi space nyikora, kubera nari guceceka abantu benshi bari kuguma mu bujiji, abantu benshi bari kuguma batareba, batamenya uwo ari we, batamenya n'ikipe bakinana nayo. Mwari kuzakomeza mugaza gusanga ibintu byanyu ababyeyi banyu babimenye, bakaza gusanga ibintu byanyu byagiye hanze, bakaza gusanga ibintu byanyu abantu uri kunyumva batangiye kubimenya, kubera uriya Manzi Bruno Safi Manzi Bruno Safi n'umuntu w'umugome cyane. Baza abantu ba entertainment bahano, mwinjire neza mubabaze, baramuzi Manzi Bruno ari we ndi kuvuga. Ari abantu benshi miliyari y'abantu nago bamuzi. Mukore attention, muzisanga ngukuna abandi mwabasanze. Si mwabasanze bari hanze. Eske murabizi ninde wabashize hanze? Murabizi ninde wabashize hanze? Eske muramuzi? Muramuzi ninde wabashize hanze? Manzi Bruno, ndakubashije unsubize, urabizi umuntu washize bari abakobwa hanze? Eske biremewe? Eske biremewe? Manzi Bruno, come here, come here. Wakinaga nikiputazi nje kuvuga kubera mukanya gato ndi kugenda kuri episode ya 3. Manzi Bruno, video z'abari abakobwa ushobora kumbwira ninde wazishize hanze? Ndagushaka na kintu uri gukora muri ya space n'amafaranga ufite, va ku mafaranga ya TikTok. Nta muntu w'umugabo uhora kuri TikTok. Shaka amafaranga, making money bro. Okay, rero uyu mugabo n'umugabo wabaye ahantu bita ku Gisenyi. Eske muraza ahantu bita RCD? RCD murahazi? Reka mbereke. Reka mbereke mumumenye. Murebe, wabonye bya Godfather? Mwabirebye? Wabirebye? Do ibi ngibi nibyo bya Godfather. Mwabirebye? Sinararangiza. Ngo ndi Godfather, ngo ndiki Bruno Manzi umugambanyi.
umuntu ukorana n'intera hamwe wowe ukorana n'intera Vewacha w'Ibugande w'imunzi y'umukongomani sibyo Vewacha ugafatana na ariko za Vewacha mwandike Vewacha uburyo bayandika urashaka se wowe Godfather urashaka mvuge se umuntu wakoreraga ubukozi igoma muri Kongo urashaka muvuge kuwa ruri umukozi muri Kongo urashaka mvuge uriya muntu kubera nge kumuvuga na blague nje kumuvuga na umuntu wakoreraga muri ubu ningewe mukongomani ubundi mugenzi wawe ukuzi kuruta abanyarwanda reka kuhotera abanyarwanda ngewe nawe dufite passport imwe sibyo dufite ubundi ningewe ukuzi na undi muntu ushobora kugushira hanze atari ngewe ubundi ningewe ugomba kwereka abanyarwanda who is you sibyo Vewacha ubundi ningewe Vewacha ngwino Vewacha uriya mu mama wari umukozi wo muri Kongo uzi icyo warushinzwe kumutegurira amata kumugirira amata no kuyitegura nicyo warushinzwe tangi episode nicyo warushinzwe wari umukozi muri Kongo akazi wakoraga ndi kujyana njye na gake wakinaga na ekipa utazi ngengo uvuge wowe na makuru yanjye ufite na n'ikintu uzi nge kukwiyereka ngwereke uriwe ngwereke n'uburyo ukohotera abanyarwanda u Rwanda turarukunda bro uzi u Rwanda tugasinzirana n'ikintu gica hejuru ugasinzira mutekano woje kutwungabana hari abakobwa b'abandi ukanga ngo we nudakora iki ndagushira hanze shira ubwambure hawe hanze ngwereke ko bishoboka umukobwa ukamukanga so muri makeya ngewe ukuntu abantu bari kuvuga ngo prophet ibyo akoze bigize icyaha ngo bigize icyaha gute nago bigize icyaha kubera approved ihari dede abakobwa yazamuye narabaye amafaranga business mfite ama screenshot n'umukobwa yakoresheje arahari voice irikumvikana yagiye kumuha 300 kugira ngo avuge ibinyoma mu bari abantu bose nta mumine ruhari kandi ni ibintu bimaze igihe ni ibintu ni influence yazamuye kugira ngo agire icyo avuga kubera yabuze content yabuze amagambo ari buvuge yabuze icyo ari bukore iyi ni episode ya mbere ni ya kabiri nje gukupa tanya ndakora episode ya kabiri turi saa 4:50 ndakora episode ya kabiri ndayikora saa 6 n'igice sata n'igice amasaha y'u Rwanda ndakora episode ya gatatu mvuga ukuri mbereke veridiquement uwo ari Godfather kumva na muri kodinze kubera nabonye ibintu birakabije uyu Godfather reka mbereke akanyoreza uyu mukobwa bita Vanessa reka mbereke ngewe nge nango nyanyina Godfather akanyoreza oh Godfather reka ngwereke uyu si nimero ya Godfather woragira ngo nge ndamuhishira si Godfather nguyu abafite nimero ye singuyu Godfather nge ndi kuvuga ibintu nge nicayeho woragira ngo bira by'abakobwa tuvuge karukuri ubundi bimutwaye iki tuvuge karukuri ubundi bimutwaye iki aho bajya kurega barahazi we bimutwaye iki ariko ibye birakubye ibyanjye inshuro 700
reka mbereke Godfather. Godfather singuye rero kazi ka commissionaire niko kazakora. Namba yenda yipostinga uri kuyibona ukunyumva nishaka nyipostinge murayifite ni nyinshi mufite amanimero ye. So uyu mugabo Godfather numugabo wanjengereje igihe kinini cyane. Ngenga ngira ngo ni ibintu bya blague ngituriza, nkagira ngo ni ibintu nyine bishobora kurangira bo n'umuntu w'umukapo tuganira igiswahire, nkabona ko n'umuntu uri kunyumva safi, ngagira ngo n'umuntu mwiza Bruno umutipe nyine. Kumbi akazi ka Godfather ni ku arsela abantu, harassment. Iriya ni Godfather ndakuzi bireze kwemera. Safi Bruno wibugande safi, wagize amahirwe ukajya Buraya, wacecetse koko, wacecetse koko kuri kuvuga ibintu by'ubusa, uri kunsebya. Amafaranga nimba naze kugwa amafaranga nta yawe, turayakorana. Aho nyakuru urayazi, urahazi wowe, aho nyakura Godfather urahazi, bikureba wiki. Uri CID, ababishinzwe barahari. Safi, ababishinzwe barahari. Ntukazana utugambo wora uzamura abakobwa nimba ninzara bafite. Rero mbabyire Godfather nta kintu ari bubamarire, ndanabibabyiye live. Arire Bruno nta kintu ari bubamarire. Worushuka abakobwa. Reka ngwereke Godfather, reka ngwereke safi, ngwereke ukunyumva. Arumukawe bita arumumama bita Aline wo ku Gisenyi wa mweskurose 18 y'amanyarwanda. Rukunyumva ari famille wababeshe kuri ubu bajyani Buraya bibugande wa beskurose 23 millions 23 dollars ibugande. Wowe Godfather akazi kawe ni weskro Bruno, sibyo? Bruno twese turabakongomani kandi twese tuzi kuvuga. Ubundi wari umukongomani par diffamation, uri umukongomani par diffamation. Na nubwo biremerwa kwitwa umukongomani. Ubundi na tribi ufite Godfather, na nationalite ufite, uzatwereke passport ukoresha turebe imyirondoro. Ushuka famille y'abandi ihori riri bugande. Uriya mu mama ndaza kubumvisha amarira na vokali yanywereje ari kurira kubwa Godfather. Bruno Manzinge kugushira hanze, urukunyumva, batangire bagushakishe amafaranga wariye abakongomani, abanyarwanda n'abagande n'abanyakenya bimenyekane. Arabantu bari kumbyira ngo mbereke Godfather, reka mbereke Bruno safi. Godfather ule ni God wapi ule? Ule ni safi nguyu. Unampata safi, unampata we. Unampata safi. Uyu niwe safi. Ngambonye. Uyu niwe safi. Reka mbereke yindi igaragara neza, mujama, mukapo. Ushukishaba umva business, Mambonye. Unampata sasa. Acha nikuoneshe Godfather. Njoo huyu. Ngambonye. Satan Father. Naguitwa Godfather wita safi Bruno. Ubundi kubera kushuka abantu. Wavuze shira foto yawe y'ukuri kuva uyu munsi ureke gushuka abantu. Reba. Mwamubonye patro w'abakobwa b'u Rwanda. Mwamubonye uyu mujama. Uyu nguyu areka kubashuka muva kuri ya live ye
muza kuriya live ye idafite aho ihurira nibyo ndi kuvuga. Nje gushaka gusofa abanyarwanda. Urukunyumva? Mama Simba uramuzi Godfather? Mama Simba uramuzi? Mama Simba Godfather akakantu kamenye. Mama Simba Godfather uramuzi? Mama Simba uramuzi? Mama Simba Godfather ndagufita ahangaha. Umva nibugane ndahajya. Ubu ninjye gufata indege. Nje gufata indege byihuse cyane. Nje gufata indege shaka baba bantu. Ubundi wowe bishure wowe wa mujura wowe Godfather urumujura. Ngo abakobwa niba udakunda abakobwa ndabakunda ndumugabo ngunda abakobwa. Munabimenye. Sindi kuoro mutagatifu nkunda abakobwa munabimenye. Full stop ndabakunda. Sibiremwa by'Imana. Ariko abakobwa yazamuye nabahaye amafaranga za business na message zirahari. Na message zirahari ariko reka mbasove abanyarwanda mwinjiye mu gakapo. Yuriya mu escrow Godfather nibyo arimo gukora mu rubyiruko y'u Rwanda. Ukahagarika umukobwa w'abandi ukamubwira ngo yindukire ngo akore amamuvuma ninde wagoye buriya bubasha nago bakuzi nago bazi n'isura ryawe iriya confiance wabashizemo na n'ifoto. Uya muri muntu so muri kumamagara uya sinshaka umuntu mamagara vraiment. Urukunyumva? Yagiye muri Canada avuye i Bugande. Yagiye ari mu nzu y'umukongomani. Uyu ni umuntu wo ariko narumiwe. Umva avuze na thank you ariya. Reka mbere kiriya ni message ya mbere namwereje 200 y'amanyarwanda yari le 24 kwezi kwa kenda 2023. Wabona ko ni ibintu bya kera. Ngongera ngamwereza le 24 août le 18 août 2024 ngamwereza 300. Uyu nguyu do bita Faida Tony ni bari uyu mukobwa niwe uri kuzamuka kuri space. Uyu nguyu bari abantu bose bari gukinana n'uyu nguyu ni uyu nguyu uri kubashuka. Namoreje 300 akavuga ate kenyo bikaba 500 y'amanyarwanda utavuze 70, utavuze 80, byose wabariye hamwe ni miliyoni y'amanyarwanda. Hanyuma kubera ko namubrotse namubonye ko akabije byazanye ikintu bisa nk'ari beef. Iriya bifu akagenda kwa Godfather ndakumenyekanisha ko ufite umuryango kandi umugabo wawe aramenya ibyo ukora wakabagaba amafaranga ubesha business ukabutuye Kimisagara ibyawe birajya hanze kubera singutinya na n'ikintu ninya kwisinuba abantu bose ariko na n'ikintu kida Faida Umutoni niyo amazina yawe y'ukuri uri gukurikirana n'uriya mugabo bita Godfather uri kugushuka 300 ngibingibi mfite proof. Mjira rero viole ari kuvuga mu 300 200 100 y'umumama wambyara biba bivuye uyu ukambwira ikibazo ukarira. Reka mbereke message koko umva mamobero mana mwereje 30. Umunsi namweje 1000. Reka mbereke mamobero mani museke dora mamobero mani namwereje yose na screenshotinze. Uyu ni umuntu umwe Godfather ari kugenda uyu mwabibonye waragira umva Godfather ngende umuloya kandi ngina na proof ibyo uri kuvuga nibihuha do wabonye ama screenshot wabibonye numukobwa uriya wavuga ingi na wagira ngo ni beka ndi guha amafaranga inguzanyo. Mwabibonye umuntu umwe pa nizinimwe y'umuntu ni Faida Tony n'umuntu umwe
uyu ni umuntu umwe, nagara abantu babiri, ni umuntu umwe gusa. Ni kubereka uburyo mfasha abanyarwanda, uburyo mbashaga abantu batera imbere ariko bakajya gukorera amafaranga Godfather. Uri kunyumva? Nta kintu nabaga nishura, ni ikintu umuntu ashaka gushinga business ukagenda umufasha 70,000, 70,000 iyi ngiyi yanze, 10,000, 100,000, 200,000, 300,000, 20,000, 250, yose au totale mwe nyine murabibonye. So urumva uyu mugabo ari gukina n'ikipe atazi, ari gukina n'ikipe atazi. Wabibonye? Mwabonye proof? Mfite n'ibimenyetso byinshi we Godfather nunzi yeba nani uruhara ngira yeba Yesu Kristo. Godfather Yesu Kristo wa Nazareth. Godfather ko ngufite, ndakuzi, ndi kukwereka uburyo bari abakobwa uri gukoresha ko nawe umunsi umwe bazagukoresha. Bari abakobwa uri gukoresha umunsi nawe umwe bazagukoresha. Narabafashije. Ari n'abandi. Uri kuvuga diseta. Uriya ni umumama ufite abana 4, afite imyaka 34, uri kunyumva? Imyirondoro ye ndayifite, Yesu Kristo. Tubyihorere. So, muri makeya nago twagenda dutinda mu bintu, ariko mugende mumenye uwo mugabo bita Manzi Bruno, uburyo ari kugenda ahohotera urubyiruko b'u Rwanda, uburyo agenda ahotera abanyamahanga b'u Rwanda. Ngende umunyamahanga by the way, kandi ndi umu investor mu gihugu cy'u Rwanda. Urukunyumva, ni umu investor mu gihugu cy'u Rwanda kubera ari byo ngamije, kandi nagari wowe Godfather niba ujye kubibyira, wowe na n'igipangu hano mu Rwanda nta na frushette ugira, nta n'umugore uhagirira, nta n'umwana uhagirira. Nimba ibyo uvuga ni ukuri, uzambire ngo utegere online, urukunyumva, ngwishurire Rwandair, hanyuma uzudu ibimenyetso y'amagambo uri kuvuga, apana guhahamura abantu ubatesha agaciro kabo kaza ukansebya. Ni byakunda. Nkunda u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda, munabimenye, ndabakunda cyane, kandi nagari Godfather uzatuma ntanga abanyarwanda. Nibishoboka. U Rwanda ni igihugu cyanje, ni igihugu nkunda, nzakomeza ngikunde, ahubwo nje kugikunda cyane. Urukunyumva? Ahubwo nje kugikunda cyane. Nuko bimeze. Igihugu kirimo umutekano, na munyamahanga bahohotera, na munyamahanga bagirira nabi, imitungo yacu iratekanye mu gihugu cy'u Rwanda, tumeze neza. Hanyuma wowe Safi Bruno Manzi, umujura w'Ibugande, ucuruza abakobwa mu mahanga, iri penale. Dashoboka nago muri kwandestinga ibyo ndi kuvuga neza, hariko mugomba kubifilinga. Mugomba kubifilinga mukumva ibyo ndi kuvuga n'uburemere. Mugomba kumva ibyo ndi kuvuga n'uburemere bwabyo, mukabyumva neza n'uburyo ndi kwinjira a profondeur. Ndumva urashaka kwishura, ufite nimero yanjye. Ndumba ubundi reka mbabyire. Ubundi nje kubabyira ikintu kimwe. Nimba uri umuntu muzima koko, sibyo? Ukaha amafoto y'ubwambure y'umuntu utazi, ubundi uruzuye. Ugaha amafoto y'ubwambure bwawe, ubundi uruzuye. 1, 2, 3, 4, 5,
ugaha umuntu udafite isura, ushira isura y'umuntu w'umunyamerika, umuntu ukina filime ya Yesu akayishira kuri profile, akabashira kuri profile. Ukagenda safi ukagurisha abakobwa b'abanyarwanda wowe